Orunluklarına olmalısınız, tamamınızlar tatlı olsun. Çarşı olganlar bolsa bolça oturalım. Bolçakla dep kakşadım, ekinci antrakты başladım, kolu boştur, bolça olulcar qarap taşladım. Tamak tartıldı tuğanlar, tamağınızlar tatlı olsun, geçinizler köngülde ulansın. Olturgan жерден sizlerdi olturguzbay ele uşul жерден konkurs oynayınız. Konkurs şartını düşündürelim tuğanlar, Akçalay Belekler, gelgen taksini, etiniz ağa, şunday akça çevik falan. Irlardan başka iki stroçkaсын ırdayım, konkurs baştaldı, Akçalay Belekler, kim oşonu ulandı, ırdap ketkenge priz kettik anda mese. Jasilik şair şahattangan. Var buradaydı bunlar. Bu Kudalar taraftan var eğer. Kudalar taraftan bol götür olsa Kudalar zedilmeyeceğiz. Jasilik şair şahattangan. Var bolumuz, sevgilimiz eskilerden da neceleri zorun olsun. Sıraz bolu götürmem mi barı? Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Kim ırdaylar? İki stroçkırda sana böyle. Şambular, çıkkanlar bular. Ekseri gülü açarlar. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz, sen benim bölüm. Neyse, o maçancı kalır, siz 11 dil ütü atқанда, nasıl valisке düşüyorsunuz olurlar, bilelim ben. Bolça apamızdan yaşat boşulurdur, dapça. Anda get, dağın başka tillerden. İyinke. Başka tilden жекелişi mümkün, hareket kılıp topkanға sıraz baram. Atırgüller açtı çıray, vay. Atırgüller açtı çıray, kararang, uçlu gül saray. Yıldızlar içinde tanhay, yıldızlar içinde tanhay. Azizim sen benim, var mı? Benim azizim, kırsasından koyuldu. Var mı? Var mı? Özbekçesine, hayırdır? Var mı? Atırgüller açtı çıram. Hazırda yırdak gel o. Bağlı bir hareketini koysan da gel. Sonuna da gelsin. Atırgüller açtı çıray. Atırgüller açtı çıray. Karı kalem. Usulü bezday. Yıldızdan kışlar çıray. Yıldızdan kışlar çıray. Azizim bolçalar o börök prizге ие болот 600 бара көбөйөт дедим го каптындай татаалыраак болуп кетет бирок мыналардырдап тучика бужибана санам диярбоки бужибана санам Hiç kim bilmese, жақшы болчағы олтырған столға беріп салам.
Спасибо. Ежеме bir kol çarpmamızdan olsun. Ежеде olmuyor benim. Rahmat, priz kutlu olsun. Rahmat, oldu. Ha, bir karımşadan çıkaydı olsa karımşa alıyordunuz o. Karşı baştan tek gözle olsun. Tamamsa bir kol çarpmamızdan rahmat, rahmet. Aynadan sözge onu vereli. Hazır biz söz konuğumdan şu oturgan stoldan başlayalım. Gelingizler, sizler çıkıp bir жақсы қалып беріп жаңғырдыңыздар. Тарқалып жатқан санаға жөгіп кетеді бүт қарамын. Gelingizler. Kutmanlı geçinizler menen, meymanlar barыңızдар, hoş gelipsizler. Nurjigit, Güldana, үйленүүгө тоюңар кут болсун. Ушул жерде айтылып өткөн бардык калуу тилектерге кошулабыз. Ак будай, ак болгула 2 жаш, адашуудан сак болгула 2 жаш. Ынтымактуу үй бүлөлүү, ынтымактуу ырыс-кылуу бүлөдө көк тиреген бак болгула 2 жаш. Toylar kut olsun. Nurjigit Canan Dana. Бүгүнкү toylar kut olsun. Ardayım ушундай бактылуу болуп жүрөйүн. Куш боңор бек болсун бактылуу болууга баардык калуу тилектерге кошулам. Rahmat, var bolуңуздар. Айтылган калуу тилек кабыл болсун, ыраазычылык билдиребиз. Бактылуу болгулар дагы бир жолу арзуга белегиңиз бар эле кабыл тапшырууга уруксат этиңиздер. Çok rahmat, sizler de var olmuşlar. Sizler de vakti olmuşlar, gülümüzler benim. Akıllı bolsa alğaным akıllı bolup, ballarım ayalsa tüydü muğalim ardaq tavsiyalarayım, anan kavagırım karayım dep çürüp kavan akıllı olmağınday. Tuğanlar kırgızda жақсы söz var, erteminen barar işin bolsun, geçinde үйгө келгенде кайра бүтүп алчу kişin bolsun dey. Muna bugünden başlap Nurjigit Mırzanın ertemenen bara turgan işi de var, үйгө kayra kaytıp gelse, ısıt çayı, soğusu menen solmun kılıp geliniz dep бүтүp alчу kişisi de var. Söz кезеги Nurjigit Mırzanın kesipteşleri, kollega Энергия. Gelirse, kalot tekstede olsun. Bir sudan cennetine varacaktı. Karalar jetkizbey kaçıp varacak diyor. Tamam toylar mübarek olsun. Kalot tek gelirse. Assalamu alaikum. Matu toydun bölörü. Jana Nurjigit geliniz Güldana karmaşkılığını üzülbösün. Jengsizge jeng bolgula, düşmanga sel bolgula, baktılı olgula, karmaşkılığına hiç kaçan üzülbösün. Assalamu alaikum toydun taraftarı. Nurjigit geliniz Güldana baktılı olgula, karmaşkılığına bolgula hiç kaçan ajırabasın. Jamanlık kılıp jetpesin, жақсылық сіздерден кетпесін. Дайым бақтылы болғыла. Assalamu alaikum toydun bölörü. Akam Nurjigit жеңим Güldana ekini бактылуу кылайын сөйлөйм. Кармашкан колуңар эч кандай үзүлбөсүн. Аллахым сиздерге эки дүйнө бактылуулук берсин. Жана ар дайым ушинтип кол кармашып жүрөрүңүздөрдү каалайбыз. Rahmat, var bolуңуздар. Жақсылық білдіреміз, кесіпкештер, коллегалар. Коллегин Нуржигит. Benim kolumda Ökül Atanın $100 prizi var tuğanlar, akşalayın priz. Zaman жетишкен азыр перевод кылып койсо банктан барып чынымайды чыгарып аласың дейт. Өкүл ата, Жакшылык мырза ушул Нуржигит мырзанын тоюна деп акча перевод кылып берген экен, ошол акчасын мен
конкурс уюштуруп берейин. Ушул жерде отурган эжелерге, агаларга, каалоочулардан болсо бир кудалар тараптан 5-6 оңуздар чыгыңыздар, бул конкурсту любой ойносо болот. Келиңиздер. Анда конкурсту кудалар тараптан сразу экөөнү чакырып баштайбыз. Эжелерден, агалардан, могу жерде отурган акалардан келиңиздер. Барбы? Кудалар тараптан. Экөөңүз сиздерден барбы? Болсо сиз көрүп тастайт басын. Вай, жүрүң ака. Басын эле. Ой, көйнөк, мындай көйнөк, жок көйнөк деп. Шустри балдардан. Руслан ба жүр досум, балай. Болсам Руслан бол, болбосам кой дейт, жүр. Жүрүң. Жаштар бар эле. Кызыл көйнөк, келиң ака. Жүрүң. Молодец экен. Сенден бирөө кыздардан бирөө чакырабыз, баштайбыз. Башка кыздар жүр. Кел. Барбы? Басын чыгып, басқа жегиш сулуулар, красавчиктер, красавицалар, мени караңыздар, эми булак салыңыздар. Мындай кылабыз, азыр 1ден 12ге дейин санайбыз. Орусча санайбыз, орусча. Ошонун 3кө бөлүнгөн жерлерине я умный деп коебуз, бу ката кеткен болсо олтура берет. Түшүнүктүү болду, мына жактан сол кыздан баштайбыз, сол кызга токтотот экенбиз. 1ден 12ге дейин кимге кайсы цифра келсе айта бериңиздер. Анан 3, 6, 9, 12-ни я умный дейбиз. Кеттик, баштадык. Орусча. Биринчи, сөзсүздөн боло берсинчи. И один де орусча айтам өзүм. Ой, раз деп койчу. Раз, два. Я умный. 4. Давай. Агам не болду? Эң солосу өзгөн нерсе биле сүрдө болот окшойсу. Кеттик анда. Я умный. 7. 8. Умный. 9. 10. Бир кол жаап коңуздар. Эң сонун баштап алдык, баштап алдык. Эми бул жактан баштайлы, кеттик анда. Бат-баттан. Раз. 2. Умный. 4. 5. 6. Рахмат. Отур. 5тен кийин 6 келет деп мага докуруп болот кайра. Баягы түш көрүп аттым беле сен түшүндүрүп атканда. Я умный деш керек экен. Кеттик. Раз. 2. Я умный. 4. 5. Я умный. 7. 8. 10. Досым, спасибо. Я умный деш керек. Рахмат. О, эми бул жактан. Күчтүлөр, Раз. 2. Я умная. 4. 5. Я умный. 7. 8. Айтпай турат. Я умный. 9. Агар болды, рахмат, кол жаап коңуздар. Красавчик агама бир кол жаап коңуздар. Кеттик анда. Раз, 2. Я умный. 4. 5. Я умная. 7. 8. Я умная. 10. Спасибо. Кол жаап коңуздар. Кеттик анда. Раз. 2. Я умный. 3. Баягы бери токалып аттым эле. Тирин айта албай аткан экенсиң да. Кеттик анда. Раз. 2. Умная. 4. 2. Ой. Эже бергенге мен чөнтөгүмө чукуйун. Баягы эжем берген президент сизге мунаны берейин. Карман. Туруп кетпең эже. Рахмат. Кол чабыңыздар. Өкүл адамдын призин канчага бөлүп койдум эле? Биринчини алганга 1000, экинчини алганга 500, үчүнчүнү алганга көп экен өкүл адамдын призи. Биринчини алганга 1000 сом болсо, бияктагындан жик кыздарга бөлүп берет экен да. Кеттик анда. Жакшы биленге да бересиз. Дагы дейт. Дагы. Кеттик. Раз. 2. Умный. 4. 5. Умный. 7. 8. И умная. 9. Кол чабып коңуздар. Ака берген. Мына приз 700 рубль сиздики. Кол чабып коңуздар туугандар. Рахмат. Алдыны өзүңүз ака.
Эми эки кыйын калды, эки кыйындын кимиси кыйын экенин аныктайбыз. Кеттик анда эмесе. Мындай кылабыз, жанагдан бери орусча санап аттык эле, ушуну кыргызча санайбыз. 1 2 мен кыйынмын деп коюш керек. Түшүнүктүү болду, Жакыныраак тургула, мага жакыныраак тургула. Кеттик анда. 1 2 кыйынмын. 3 Канча? 3 кол чабуулар. Сонун. Кыздар, чоңуз кетпейбиз, emiz. Биринчини алгандык үчүн мына жанында турган сол кызга бир катуу кол чабып коңуздар туугандар. 1,5 миң приз. Вот. Ал эми сизге 800 сом приз кол чабуулар. Спасибо. Кыздарга ыраазычылык билдиребиз. Мына стол, эки столду бириктирип бир жакшы калоо тилеп сүйлөтөлү, андан кийин бий кылалы, Жүргүлө анда. Келиңиздер, эки стол келебиз дагы жакшы бир калоо тилектерди жаңыртып, мына стол достору, жоролору, бул жактан дагы достору болуп кетеби. Келиңиздер анда. Калоо тилек сиздерден болсун. Талгат бастык келиңиздер. Ошол кечте окуйм деп келгендерим Келбедесин сен Бишкекке İşte boşot болот. Кыздарга да беста берет, мындай жакшылыгыңыздар. Кыргызда кыздын атолу, кыргызда кыздын чачылы, кызыгын билбей дүйнөм кыз сыйлабас макулук дейт. Биз кыздарды сыйлап, бир жакшы сөздү берип кетирели, андан кийин жигиттер белек сүйлөйлү. Кыздардан сүйлөй турган барбы? Кимиз? Келиңиз. Бириң гүлсүң жазда зейнеп ачылган, бириң булбул гүлдү самап шашылган. Мына эми олтурасыңар жанашып, түгөй бул бири-бириңе татаган. Алтын шакек жылтырасың колуңарда, бакыт таалай тосуп турсун жолуңарда. Бактылуу ата энеден болуп силер акыл эстүү бала өстүң колуңарда. 2 жаш бактылуу болгула, кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Бүркүттү бүркүт кылган кош канаты, адамды адам кылган адам заты. Ушундай сулуу досума ашык болгон Өзгөндүн Нуржигит деген азаматы. Ана сага калоо тилек эмес бекен, Экөөңөр радио болуп ишке киришиңер керек экен ал барча болот. Тамаша, келиңиздер, сулуңуздар, отмос белектерди тапшырабыз. Рахмат кыздар. Сонун, чоң рахмат. Kızlarga çoğum razılыктарды билдиребиz, ишиңиздерге ийгилик бар болуңуздар. Кийинки сөз туугандар, мына ошол Нуржигит мырзанын тою болот деп алыстан атартып келген, Москвадан, Санкт-Петербургдан келген достор бар дейт. Кош келипсиздер Иркутский шаарына, аккан арыктан суу агат дейт. Жаш чыбыктын ийилгени сынганы, жаш жигиттин уялганы өлгөнү. Сулунун көркү көзүндө болсо жигиттин көркү сөзүндө дейт. Андыктан жигиттин өзүнө карабай сөзүнө кара дейт. Жигиттер келиңиздер, бир жакшы калоо тилектерди айталы. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү тойго келген коноктор, жалпыңыздарга жагымдуу кеч каалайм. Нуржигит досум, Гүлдана аяшым, бүгүнкү үйлөнүү үлпөт тойуңар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Бүгүн сиздер бир кичинекей мамлекет түздүңүздөр. Ошол мамлекеттин президенти Нуржигит досум эч качан тактан түшпөсүн. Премьер-министри аяшым эч качан премьер-министрлик жумушунан кетпесин. Ак үйдө депутаттар көбөйө берсин. Бюджетиңер өскөрбөсүн. Өкөңөр түзгөн мамлекетте эч качан митинг, революция болбосун. Бактылуу болбосун. Эки дүйнө бактылуу калайын болсун. Ассаламу алейкум. Мына бүгүнкү айтылып кеткен илим жакшы сөздөрдү айтып кетти. Биринчиден куш келипсиздер, мына коноктор. Нуржигит досум, аяшым, Гүлдана. Биринчиден мына Нуржигит сени айштам ушунчалык жакшы тарбиялап, өстүрүп койгон үчүн чоң рахмат.
Экинчиден, Аяшин, Гүлдана, сенин ата-энең ушунчалык ыймандуу, тартиптүү кылып өстүргөн үчүн рахмат. Бактылуу болгула. Ушу илимдин айтып кеткен сөзүнө кошулабыз биз дагы. Бактылуу болгула досум. Аркаңардан капичкалар көбөйсүн. Эшик тойлорго келип жүрө берели. Ушунча досум, ак досторбондун астында ар дайым жакшы тилектерди айтып жүрө берели досум. Мына досум, куш болгоңар бек болсун досум. Ар дайым ушинтип өкөңөр жетелешип, колтукташып жүрө бергиле досум. Эң биринчиден тез болуп досум. Бактылуу бол досум. Мына биз барбыз артаңда досум. Эч качан ушундай жүрө бер досум. Рахмат. Кегли, дагы бар роднойлордон кеп жакын досу. Иркутский шаарында менин укам Чавандес. Бир кол чалып коңуздар балбанга. Assalamualaikum. Yurttaşın böyleleri, çömürçilik olsun. Aşıkın, karmaşalar eş kaçan üzülüyorsun. Çarşılıkta oluyorsun, çamanlık oluyorsun. İki dünya baktırılıp, çok bağırdık. Kalıp dilekler kabul olsun desin. Allah'ım birinci dünya kalacak deniz olup, iki dünya baktırılıp kalmayız. Amin. Рахмат. Эй көкпөрү улактарда жигиттердин өрттөрү дейт. Мына ушул өрт жигит дагы жакын досу жаны келгенде кириши улакты аябагандай жакшы болуп Нур жигиттер менен биргеликте улак ойноп жүрүштү. Акыркы күндөр Нур жигит барбай калды, көрсө үйлөнүп аткан экен да. Келиңиздер, эми барып электерди тапшырып, эстеликке сүрөткө түшөбүз жигиттер. Кеттик. Saat 10'a karmay belli aldı. Irkutski vaksı boyunca 22:00 barımızlarda ortağı bir çakırağız. 1 saat birlerimiz ya 45 minut böyle kabatlar tartalız. Andan keyin akşam oturup kaytalız. Baylap dursun dep sүйүнүн символ болгон өкүл ата өкүл эле тарабынан алтын нике шакектери тапшырылат. Bunu bana azır gana berişti. Men uşul Elizayım'a bereyim. Elizayım'da ökül atanın adından 2 yaşka altın nikah şakegin tapşırıp koysun. Zamanla baylanışta jigitler, mırzalar altın tağınbay kalgan, pazaloşun ошончо gümüş tağlaşkan gümüş Nur jigitke altını zaket berdi. Kol çalıp dursa. Ekdaş birbirine yapışırlar. Olsalar bu kadar. Merhaba. Ökülata, yaşlılık fırsata, ökülüne aygır ayırmadın. Zansızlığı olacak koydu. Var olacak. Oturun sevinler. Эми келиңиздер урматтуу меймандар, жанатан бери бийледик эмди ырдайлы чогуу болтуруп, ырдайлы эми баарыңыздар ордуктан орун алыңыздар. Бизден
Музыка сіздерден ыр болсын. Кеттік анда mesela сіздер білген Бекбор Бептен соқтанам деген ырдайбыз. Кеттік анда mesela. Стоп болып активный отырдайбыз. Суқтанам жап-жасылайған маған Олмоштай жас көркөмү Тегелбе саған ғана Ырдайсың Тартынбай Dek kuşakta yüzümde Tübül gülüm olup Yürüsü canımda Sol taraf bolurdayız Oң taraf birinci yıldayız gettik Biz ötkönde karantinde aябай үйde отырып алып Көп нерсенин кадырына жеттик ден соолуктун өмүрдүн ошого жарашарлардан ырдайлы өмүр деген эскирлардан ырдайлы өмүрдү ырдайлы сол тарап кыздар жаштар билгенде кошсалбыз кеттик биз жүргөн айлуу түн биз үскөн Eli köründü, öldüm, sonundurlarınızdan. Hem şorbayı içiyorlar, şorbayı içinizden ırdat vermeyin böyle. Şorbayı içinizden. Bir aylı tündürden böyle gittik, biz yürgün aylı tün kayda gittik adı mesela. Biz, yok, gittik. Şaşırdım. Kırkızıl gül, Çorba tartıldı mı? Peki çıktı da Deli kadınlara kokmadım Sanırım Olsun boş boşluğuna boşladım Azamazda Esken burada kolundan beklesin Endi gelingizler 15 minut bir geçip birbirimiz rasa ıhtaç bileli dağınayın batı ördüm getip kalaylı açtak var. Gelin canım kalırız. Kettik anlamasın.
Akşam çoğutkanlar soğudu ben bardım. Vay lan. İlaman mı? Bir akşalar bir. İki yaştın. O çağlar men. Gelin Nurcigit'e danıştık var. Gel Nurcigit. Nurcigit var mı? Al eşke çıkıyor. Kassimle buğaldırga böyle öyle. Varızlar bir geç akralı ver. Gel çıkanlar. Гитара, сидим на лавке, сегодня вечером баллады пати. Жаль, что детство не вернуть обратно. Кайрадан Юзлатабыз суроолор боюнча ата журттан Шакир ака тагалардын урматына кеттик анда эмесе. 80-й Шакир ака биздин. Кудайдан үйгө тартып Шакир ака. Ата журттун урматына. Тага журттун урматына, тагасына. Тага журттун урматына. Жақшы bir ықпатаны қылалы, тойды жиындықтап, Жұмайға келіңіз. Құрматтуа, ағайын туғандар, айымдар, мырзалар, bir minutқа бұл жаққа көңілді бұрыңыздар, пакет операциясын тоқтауда тұрыңыздар, Руслан келіңіздер, бұл жаққа көңіл бұралы. Қырғыз Республикасының еңбегін қылған көк пакетті тоқтатып тұрыңыздар ем. Бұл жаққа көңілді бұралы. Тоясы Шакир акама мен микрофон берейін. Келген қонақтарға разышылық сөз білдірсен. 2 жаш ордуыздан тұрауыз келгістер бұл жаққа көңілді бұрауыз. Шакир ака шу келген 2 жаштың артынан келіп отырған, бүгін сіздер сүй көрсетіп отырған қонақтарымызға бір разышылық сөз білдіріңіз. Рахмат. Ассаламалейкум, дәрді жолы, құрметті меймандар. Мен қаларым 2 жасқа дағы баяғы еттерден бақсы болып жашауын қалайым. Шумен бірге не деймін? Кім көтерсе білегін, Алла берсін тілегін. Шул
az köp kolunuzdan kelgeni baldır. Gelgen kadamına razı bolup ketesiňer. Kamçylyk bolsa geçip barsa biz tazminlap sizlerge geçip surayız. Rahmat. Rahmat. Toyları razı söz bildirdi. Biz dagı gelgen kadamыбызга razыбыз. Layım 2 жаштын toyunda da ушундай жакшы bir toy olturalım degендер. Разычылык кол чапыңыздар той элерine. Bardı baktırı olsun, bardı жақсы нәрселер болсын. Amin Allah. Amin. Kıskan uskası olmadı. Şakir aka. Alakan çayalı. Amin dep bişibizden niyet kılalı. Asqa taуда отай қалансаң тірейді ұрчы ата жұрт дейді. Ата жұрт атайын алыстан келіп отырады туғандар. Бұл сый, урматтың белгісі. Бардыңыздар, алақын жайыңыздар. Шакир ака бата берсін, барыңыз. Amin. İlahım kim qanday tilek bolsa tilegini Allah Taala kabul kılsın. En şunday jaman oturgan şunday bolsun. Daim adilizde şunday aktarsın, jayıp dursun. Şu miman geçti bulaydı. Zaman tinç bolsun. Şumen birge 2 жаш бактылуу болсун, кармашакон түбөлүк болсун. Амин Аллаху акбар. Amin. Şol toydan erki balası qatarından men de batalar жыйыптайын. Amin. Көтөрөлү билекти Кудайым берсин тилекти, жакшылап кылалы тилекти. 2 жаш жетсе де башың болотка, ата-энеңди унутпа. Бактылуу жаша өмүрдө бири-бириң менен урушпа. Этият бол, бул дүйнөдө жаман деген ат бар, кетпей турган дак бар. Ибадат кыл, ыйман келтир, акырет деген жак бар. Той кылган инсандар, тоюңду элдер мактасын, чөнтөк акчаң батпасын, санага салчу элимди саясаттан саксатын, ниет кылып чоңойткон уул кызыңды тактасын, үйүңдө свет жаркырап, убагында төлөйт электрик мактасын, неберелер мөмөлөп коромо дайым батпасын, кадырың кетип калкыңдан каректен жашың акпасын, чыккынча чыгып койнуңан душманыңа сатпасын, садагысын сараңдар самандай каткан акчасын, узундан болсун өмүрүң, кышка болсун көмүрүң, налогдон карыз болбогон жайлар жүрсүн көңүлүң, акылдуу чыксын алганың, азыраак болсун жалганың, депутат болсун балдарың, Кытайдын улуу дубалы бул Кремль болсун салганың, элдин камын жебесең Кудайым берер калганың, казаныңда кайнап эт турсун, достукка досуң бек турсун, көз атып кеткен душманды биrdikte күчүң жеп турсун, машинең менен келесең светофорун тааныбай, кызылын такыр жаппасын, тойдон чыгып бара жатканда туугандар сиздерди гаиден Кудай сактасын, кыргыздын каны жүрөктөн кызматка келдик төрөлүп, Кадырман элим сиздерди тойлордон гана көрөлүп, бул бактылуу күндөрүбүз Кудайдын берген белеги, майрамдын шаңын жыттанып, Нуржигит жана Гүлдананын үйүнө жакшылык тойлорго гана келели. Амин. Аллаху акбар. Урматтуу коноктор, урматтуу меймандар, той элери, кудалар, келген кадамыбыздарга ыраазы болуңуздар, той бергениңиздерге сиздер ыраазы болуңуздар, келген коноктор, келген кадамыбыздарга сиздер ыраазы болуңуздар. 2 жашты дүркүрөгөн маанайда сонун музыканын коштоосунда Ол жаулардың астында, тұрмыстырдан бір жылын аузат береміз. Кәптеген жас. Егі жашқа қолшақ болсын. Басыңыз, чүңіз. Бір жігіт, елі жүрмейін бірінде қолды көтеріп бір бейік қолғылғына қойш. Бір жігіт мырза, бойды оқшылық менен қош-қошсы отырғандар. Bir jigit uylangan qanday ekan? So'nggi 3 oydan keyin ham so'ngini deb qolsam kerak. Bir jigit qizlar men bugundan boshlab boydoq emasman deb qo'ychi. Qizlar men bugundan keyin boydoq emasman. Boydoq qizlar mendan alış yurgular qo'ychi. Boydoq qizlar mendan alış yurgular. Qo'cha bo'lar ekan. Baxtlı oğulda baş koşkan 2 yaş, talaylı oğulda tabaşkan 2 yaş, çekimli oğulda suyuşkan 2 yaş. 2 yaşta şanlı olacağız, var mı oğulda? Baxtlı oğulda. Çok rahmat.